Kulukli Shabile Sili Kakwa Jesucristo, Hois y Baon San Juan. Relik chikyal ninkyere, wihunak na skola likwatin, inka atari likam chikunakwa. Chiche utresh banem la khudi. Anakwang nakanaw nakwan naksa gukin. Lak Abraham ki kam hokaneb akuyeb di prophet. Utlaat nakatye wihunak tiskesh or chirish likwatin. Inka distal kam chikunakwa. Makasahlim tabila kwankil siruli katikwa lak Abraham likikam. Ebli prophet akui kekam. Aniyatah nakajagwi. Kitsa okle Jesus utkishke. Kuitalain ninimay lokal inhunesquip. Lin lokal maka na ukwi. Apa linjukwa nas nimobrisi in lokal a linekekyelaish. Aan li kayos. Usta inkane ke nauru. Lain jal nak ni nauru. Utkuitinjeta nakinka ni nauru. La inak rak aktikti holaish. Apana ni nauru utninke inchol chirish li ratin. Lak Abraham le chukwa. Kahonak kisahok sa shchor, chishkosh lankil rilpal linkutan. Kiril ut kisahok sa shchor. Tuhanak ebla khudi keshcherre. Tukhma kat la khebra shkal jab utak shakwiru la khabra. Kishchele Jesus re. Relik chikyal nigere. Tukhmahiak nagyolak lak Abraham akla ininjak. Tuhanak kishok spek resh kutbal li Jesus. Abanan kishmukri kiel ksaroksoch Dios. Ratin likakwa
chol ta